Parang gatas. What's up mga ka-amigo Bisaya? Welcome to my channel! So, ngayon, mag-practice taog. Yun sa mga barista diha, mga ka-Bisaya, mag-practice taog. Latte art! Gamit kala nyo gatas ha? Sabon, liquid soap, pang dishwashing soap. Ha? Sige. Kala nyo ha? Hindi ko marunong ha? Sige ka Bisaya. Watch and learn. Kasi kayo. Come on! Hello. Gamit ako. Choco sauce. Chocolate sauce. Shit. Kunti. Pwede mo usik o gatas. Sabon. Yeah! Gatas, sabon. Yeah! Bumula din to. Sabon. Para nitong gatas. Tubig. Tsaka. Din ng sabon. Tingnan. Oh. Tingnan mo parang yung gatas. Oh, see? Sabon na yan. So, latte art na yan. Una natin, iisip na heart. Saya. Wiggle. Saya. Ulit na naman, heart yun. Tulip. See? Gagawa pa rin.